Kubleyapi baro sajisin sya kaneka video translation. Hashwa bangan sedang ya ka main topic jong kaneka video kandiat ngakwa ban yetu yapi ba kaneka video kan yarap yapi ba pendang ban keren bat ban sngotu ya ka tin English bat Hindi. Ha kaneka video ngan le ya ka translation na ka English sya ka Hindi bat khasi. Ka video kan long ka ban yarap ba yapi takadaw sngaw ba yapi nato besdang hado bukut kaneka video kenang bapin sngotu ba. In English, good morning. In Hindi, सुप्रभात. In Khasi, kastep babha. Kan ma bahaya kane haka English good morning. Kabumur haka Hindi सुप्रभात. Haka Khasi pat kamut kastep babha. Kan ma bha good morning kamut सुप्रभात. Haka Hindi haka Khasi pat kamut kastep babha. In English, good afternoon. In Hindi, shubh दोपहर. In Khasi, kano phaisngi babha. Kan ma bhai kane haka English good afternoon. Kabamud haka Hindi shubh दोपहर. Haka Khasi pat kamut kano phaisngi babha. In English, good evening. In Hindi, shubh sandhya. In Khasi, ka janmit babha. Haka English, good evening. Kabumud haka Hindi, shubh sandhya. Haka Khasi pat kamut ka janmit babha. Kan ma bhai kane haka English, good evening. Kabumud haka Hindi shubh sandhya. Haka Khasi pat kamut ka janmit babha. In English, hello. In Hindi, namaste. In Khasi, khublai. Kan ma bhai kane haka English hello. Kabumud haka Hindi namaste. Haka Khasi pat kamut khublai. Hello, namaste, khublai. Hello kamut namaste. Haka Hindi, haka Khasi pat kamut khublai. Kane kaktin how are you? Haka Hindi bat haka Khasi kadon yaka formal bat ka informal. Teka formal kalongkumne haka English how are you? हका हिंदी आप कैसे हैं? हका खासी कुमनो फिलों. Kan ma bhai kane haka English how are you? हका हिंदी आप कैसे हैं? हका खासी कुमनो फिलों. Kane kadai kata karukom kabalong formal ba pinkli yakiwei ba kumno philong. Taka English piang kumne how are you? Kabumud haka Hindi आप कैसे हैं? Haka Khasi pat kamut kumno philong. Kumbang ala ong yapi na dumne ba kane kaktin how are you? Daka English haka Hindi bat haka Khasi kadon yaka formal bat ka informal. Yaka formal ngaladap bata yapi bat ngaladap translate yapi. Mentah ngan translate bat ngan bata yapi yaka informal. Tadaka English pinongkumne how are you? Haka Hindi pat pinongkumne tum kaise ho? Haka Khasi kamut kumno melong lane kumno phalong. Kan ma bhai kane haka English how are you? Haka Hindi tum kaise ho? Haka Khasi kumno melong lane kumno phalong. How are you? Tum kaise ho? Kumno melong lane kumno phalong. In English, I am fine. Thank you.
इन हिंदी मैं ठीक हूँ, धन्यवाद. In Khasi nga long biang khublei. Kanma bhai kane haka English I am fine. Thank you. Haka Hindi मैं ठीक हूँ, धन्यवाद. Haka Khasi nga long biang khublei. Haka English I am fine. Thank you. Kabumur haka Hindi मैं ठीक हूँ, धन्यवाद. Haka Khasi pat kamut nga long biang khublei. Kumba ka how are you? Daka English kadon ya ka formal bat ka informal haka Hindi bat khasi. Kumju hi kane kaktin what is your name haka English kadon ya ka formal bat ka informal haka Hindi bat haka khasi. Tadaka English pinong kumne what is your name? Kabumur haka Hindi आपका नाम क्या है? Haka khasi pat kamut phi kerteng kumno. Kane kadai kata karukom kabalong formal. Tadaka English pinong kumni haka English what is your name? Haka Hindi आपका नाम क्या है? Haka khasi phi kerteng kumno. Kanma bhai kane haka English what is your name? Kabamud haka Hindi आपका नाम क्या है? Haka khasi pat kamut phi kerteng kumno. Tekane kadai karukom kabalong formal ba pinkli ya ka kerteng jong kino haka Hindi bat haka English. Kumba ngalaong ye phi ba kane kaktin what is your name haka English haka Hindi bat haka khasi kadon ya ka formal bat ka informal. Ya ka formal ngala translate ye phi tementang ngan translate ye phi saya ka informal. Tadaka English what is your name? Haka Hindi तुम्हारा नाम क्या है? Haka khasi mele ne pha kerteng kumno. Kanma bhai kane haka English what is your name? Haka Hindi तुम्हारा नाम क्या है? Haka khasi mele ne pha kerteng kumno. In English, my name is Charlie. In Hindi, मेरा नाम चार्ली है. In Khasi, ka kerteng jonga day Charlie. Tehang ne, pila ban ong da ka kerteng jong pi, haka jaka jong ka kerteng jonga. Okay? In English, my name is. In Hindi, मेरा नाम है. In Khasi ka kerteng jonga day. Kanma bhai kane haka English my name is Charlie. Kabamud haka Hindi मेरा नाम Charlie है. Haka Khasi pat kamut ka kerteng jonga day Charlie. In English, where are you from? In Hindi, आप कहाँ से हैं? In Khasi phi day ba nae. Kanmau haka English where are you from? Kabomud haka Hindi आप कहाँ से हैं? Haka Khasi pat kamut phi day ba nae. Kanmau lada don ki baong ye phi daka English where are you from? Lane daka Hindi आप कहाँ से हैं? Kamut ba kikli ye phi ba phi day ba nae. In English, I am from India. In Hindi, मैं भारत से हूँ. In Khasi, nga day bana India. I am from India. मैं भारत से हूँ. Nga day bana
India. Kenma bahai kene haka English I am from India. कबमुड हका हिंदी मैं भारत से हूँ. Haka khasipat kamut ngadai bana India. In English, nice to meet you. In हिंदी आपसे मिलकर खुशी हुई. In Khasi sngotenat ban kendo patpi. Kenmau haka English nice to meet you. कबमुड हका हिंदी आपसे मिलकर खुशी हुई. कबमुड हका खासी sngotenat ban kendo patpi. Menta hangne phintip ya keywords ke balong polite. Haka English please. Haka Hindi कृपया. Haka Khasi snobha. Please kamut कृपया. Haka Hindi. Haka Khasi pat kamut snobha. Haka English thank you. Haka Hindi धन्यवाद. Haka Khasi खुबले शुबोन. Thank you kamut धन्यवाद. Haka Hindi. Haka Khasi pat kamut खुबले शुबोन. Haka English sorry. Haka Hindi माफ कीजिए. Haka Khasi snobha माफ. Sorry kamut माफ कीजिए. Haka Hindi. Haka Khasi pat kamut snobha माफ. Haka English excuse me. Haka Hindi माफ कीजिए लने सुनिए. Haka Khasi kamut snap yanga lane maaf yanga. Haka English excuse me. Kabomud haka Hindi maaf कीजिए लने सुनिए. Haka Khasi pat kamut snap yanga lane maaf yanga. Menta tongin ya practice keren English Hindi Khasi. Tementa kay kabapidon ka manle ngangan ong suki-suki ya kikitien pipat penbut na din jonga khnang bapin la ban keren. Okay, are you ready? 1, 2, 3. Daka English hello. 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 Daka Hindi namaste. 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 Daka Khasi खुबले. 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 Penbuat hadin jonga. Okay. Daka English how are you? How are you? Sajisin how are you? How are you? Daka Hindi आप कैसे हैं? Sajisin biang आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? Daka Khasi kumno phi long. Kumno phi long. Kumno phi long. To menta hangne ngan ong daka kerteng kejonga. Pipat kay kaba pidon kampan le haka jaka jongka kerteng kejonga ong daka kerteng kejong pi. Pendap daka kerteng kejong pi haka jaka jongka kerteng kejonga. Okay, daka English pinongkumne my name is Charlie. Sajisin biang my name is. Daka Hindi मेरा नाम चार्ली है. Tenang biang मेरा नाम है. मेरा नाम चार्ली है. मेरा नाम है. Daka Khasi ka kerteng jonga day Charlie. Ka kerteng jonga day. Ka kerteng jonga day Charlie. Hang neru ngan ong suki-suki pipat penbuat na din jonga. Okay.
daka English nice to meet you. Nice to meet you. daka Hindi आपसे मिलकर खुशी हुई. आप से मिलकर खुशी हुई. आपसे मिलकर खुशी हुई. Sa sinbiang आपसे मिलकर खुशी हुई. Daka Khasi Sngotenat ban kendo yapi. Sngotenat ban kendo yapi. Sngotenat ban kendo yapi. Nice to meet you. आपसे मिलकर खुशी हुई. Sngotenat ban kendo yapi. Ya kabamta tanghangnehi ngansay kendo batpi hakaway pat kalanong lane hakaway pat ka video. So keep on learning.